Tinanggap lang siya 25,000 pesos a one-time cash incentive reng 50 senior citizen sa ating edad 85 patas. Iba't king city government ng San Fernando king gewang programa king Heroes Hall inyang June 9. Peni muna ng Mayor Vilma Caluwa king distribution ng ayuda bilang pamagkilala king maulagang ambag dareng makatuwang Fernandino king komunidad. King kayang mensahe pasibayo ng sinigurado ng alkalde ing balaw sa pamagpatupad kare programang makatutok king kabulasan kapakanan dareng senior citizen. In cash incentive, ipaltutuya lalam ning Sangguniang Panlungsod Ordinance number 2023-020 at magsilbing pasalamat ning syudad kareng senior citizen king karelang contribution king komunidad. Tinagon mo naman king programa dina Konsehal J. Cuyugan, Fernandino Senior Citizens Association President Maria Lelilia Baby Mangulabnan, Oscar Head Herminia Villanueva at Regtubod, iba't king City Mayor's Office at City Treasurer's Office. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.